lada pidei ukun dap simrang imei withdraw no yang tiket NTT pai yang singejas PDP lada pimpat dei kumta pidang dei upi tisa ulang lep bat ubusyu kuabor lada percaya supaya bahana lata ka UDP kadai ban ni no anak sarkar are di tan candidate NPP up Kadu Chief Minister boleh tokon rasang mau muang ay nai tay samrin sang malay jala isat sta tapi nang kerang hande nai tap NPP nya pe kai le kumno dangwar jangor namar ngi apay gitu gijingkran di banganga hapanay juba kipada kipuna de ban perbet kumta ban kran nya isu ngasno kusyam gijinge namar bakatu ya kapor ngahaban pensyai ya kai ka baki kikren Hanay nakalang tong tubo pelor slash ite. Kat kakirdan Deputy Chief Minister banong hanangi ice scheme. Tangyo bakirsian NPP. Hitaray kanday kabadai. Kakirdan Deputy Chief Minister dan keren pat kum security up doang.